Mulio bamasaba mwesi mwenayo iprogramu lumasaba to the world bona yasimama era ng'oli kwimbini ya abandu abahamanye bali asimamire balange babusane kwa bakama kwa kamala yakasina karakiha kukana hulekana luli mrefu lumasaba kuhebusane sambo zefefe nga bamasaba kwa mahala kuhibirisa huliena sinakia kuhibirisa huli sinakia bahulanga bari kila horambise programu ino kumanyisana hulekanira ari netse no mulekeli papa wa moto na bende balosa aho bali Simon Peter papa bakirawo mai manyora kihire kusirebo shesu mwana areberari mundu sera fasi mugisu nibyo byese kukana kirobona khuli khuwandikha bitabo kirobona khushirebelesa basakhulu babakhura khefwe kiro ubona khuli khurebelesa ni historians Professor Wangusa Cornelius Wekunya ni babandi bakubolera bali ni babandu babandi bamasaba who have a rich history bakhali mu Uganda ta ni nashirionga wakhola lumasaba to the world khuloma khuri ifa khushili kali kana umwana warebirari papa muloma muri masaba nefe khosomakho bari mundu ni se ifana fanga khuli khukhola research khatsira khufumbulanga umundu isibalanga bali mundu ili ngesi bazungu bakwakho busa somewhere bali bamureba bari wenana arise mundu sendo umundu now can halis nata ahola sheso muzungu amari description ngao yona reba hari wera mwakanana mu Bible wa mulomari onama shalero nasabi yanwa byas nuotie amba we ngashamanya ali wele tabarali manya musani washe wa mulobera kho mulomari papa shona tsetana se shalero makho tsinga binuotie we wakana khorekana ni wele so wele Bible romeri wa muralulwala mulubafu lwa muphanga kamasanyalati nuwa wamurura wamanya no mundisi ndekhe sababu yano yu hana Salomon usata wamala wamurebari ne kale mbolele busashitwera iwenana wele wamuromari ayamuhuwa yam mulu masaba khalinga nulo mori iseni yoyo shilili sinata iseni yoyo nangari amanareba ni mai na khureba nduri seni yoyo so shiromekhana shiri partly khushiyenzelesa sa khubona bari disi bazungu besi mwabene mulanga muli explorers muri babetsa khuno bakhufumbulira bibindu byefu atenga fa bene khumenya khuno so umuzungu wakwa khumumali yuno in a forest so wakana khumanya wenana walomari isemundu now the mzungu wa recording byeso mwana alomari ise nasomakho wa recording ari senatu ya mundu the exactly linga dokas ni nakhuloma ndi bibindu byesi khwamamo byabikukhabusa kasitore banabi walomori ngane mumbolele lisi na kimono liyetsa nashi bandu banyala bakhupa zimi banyala balikani bola akhundu bajaminga so babana befe khureba birebe byo it is very very good nekhukanangana nywe muli khukholanga ni mukhola muri niye sifa khusima khulwe khuba kasitore mori papa wa moto obatokas muli khomungosa isena manyendu mu masabo wanyowa mundu fa khuli khuloma khuri mundu is not a name umwana ewe warebi kasitana wengutu ya mulanda ni oba mu Canada oba mu Uganda oba mu Kenya oba South Africa nakhuloma ndi papa wenana waloma uri papa iso mundu busa so mundu busa nyala naloma umwana yo wakhukane mumanyata so khwaloma khoni example ekindi dokas ngoshebulira bulayi khuli ni lisi na masabo shilia bali omu masabo wanyota it was a mountain
Mount Masaba lukongo lwefe bantu bali Logoni bamasaisi baloma bali Logonye where the sons is when the sun now bazungu bahaziwa khuloma Logonye barekodinga Elgon Masaba bamasaba baloma bari ifo khwekopa lisina lyefwe khulukingi shimanyisa shiri umundu isi umuzungu abukhoyo wamuwombesa ari sebali mundu ni yesi bamasaba babasalikha mumundu uyo waloma ari se mundu barola lisina baloma bari kale fwe bekhulukingi Masaba nashiriyo mundu wanyowa akhawaba Masaba ngesena senga cheniya ibutiru obebubutu naloma papa wandaya so sala dokasi wano mari umusale wezile newe naso umundu busa basi babutu baloma bari uyo khumulanje khuli bututa oba mututa wawa amile ngakiyo iwawe khwile mushirebesho nga khutyambola mundu umwene owelomakho nga bali khumuinterrogating uyo wamuinterrogatinga warekodinga lisina mundu iso yamuloma ari iso mundu umuzungu wakhuwandishira bitabo bye wakhuloma ari umundu isina tuyawo mulukingi ulwo unyowa bamulanga bari mundu era omwene owaloma lisina elyo arifa bamasabanga khuli khukanikha ninawe orebile ninawe kesitobolera busori ise bari mundu pa nyane basanda uli khung'ayi nyana khulomeni baba lera ni ID yowe ndolekho khubona khula khuba mundu ife mubujiso muno nga walomile uli mundu ife khuloma khuri umundu umundu abantu bari a person so bamasaba barola balanga nga nabo bazungu nibelanga oyo bali Victoria oyo bali nanu Albert nga nabo beyasa khubindu byesi bambaza bali bibambakho nibo ifana fa khuyibasa khuli burangisi iyo inywe mushiliyo basolole ni kamasina gese khulanga keshizungu mulikana mugashusa mugarusa because mwambaza muri bano bazungu bakana khunyaga ibindu byefe khuruseo khuno inyanza yo khujiranga khuli kimono khureba khuli kimono akhola shi khuli kimono ayunga na biru Masaba khuba Masaba abahali bashina khukhamurole samo shishindu khashimwa khuba akhola she kumugaso khufura uwalanga inyanza yari Victoria so mundu elomakhari so mundu I'm just a person ngo khaloma oreta who are you? I'm just a person isi khuloma khuri uli khokendera khubwongo bwo mundu so uli khogana khumubolera ta mumoyo goli kholoma orine andeberashi for what so Masaba niyefwe shilomo shili khurekodi shilobona ni bitabo bye basakhulu byosi bifura bukali kane mubone baloma bari Masaba proverbs muba Masaba bibindu bye bamasaba bino historians bano boss abe boss shibanyala bahasikha khudressinga lisina mundu nga abakhalilya balisina nefa khuli khuloma khuli ngo muzungu rakhuloma ali greens nga nafe bamasaba khuloma khuli tsinyenyi wongela kho mayi nyenyishi utsinyenyi tehele nyama ni kamakano akhubona ta khulwe khuba doctors obayifaninga banomile bali papa let's go and eat salads no many made up of what shilita ngoloma and salad sizashi akhawambolero li papa salad si khakholile tsa cabbage ni spinach ni khwarele mani carrots mani avocado khwara mani avocado papa tsinda shizili limbit nyana khuloma and papa sebasa ba into sa khu cabbage khorusa nga mungolera salad si tsitsa sekhola ne muharamo cabbage yota so shimanyisa shiri umwana orebiro yali very right ere fene byose khuli khukana khwitsusilisa kilekho mundu ni nasenga basomesakakho Masaba lulwanyowa bakuka nase bambolera bari aba mundu nefenga khuli khukhola research khuloma khoti ni mundu izite name
shilita bamasaba khemba example eliyo ari umwana oyo anyala waba omwana gimyaka gyomwana wasi ano mari papa musale wenye oyu Museveni uyu wabisabisa gimyaka kye sibamusaliramu naloma endi oe nalwa shino olomori are you positive or negative waloma ari papa tari inywe muli ni mubeyi nabyo ari umuzee uya ali ni kimyaka kifura kyesakhubolera natawe narise umundu yafurese kimyaka Museveni nane lisina Museveni yangole mbayo lisina Museveni wasana invent shilita umwana warebile lisina Museveni limanyisa papa wase umufuka loli wa moto uwaza khusola na lutalo lwa King's African Rifles lutalo lwawa inywe mumwama khusoma history ulo miloli wabisoma lutalo lwatandikha khuwa 1945 46 47 papa wasakobola khuno khukhwama isi ali mulanga muli Myanmar 1946 nga banyankole balanga babandu bo bali ba 7 baba those war returnees baganda bali na lutalo sentalo oba omukhasi nantalo nao nabolera omwana osana Museveni shawombesa gimyaka ta kumwaka kwesi papa kukawo akobolera kukawo niye Museveni kukawo niyo Museveni usalesi nolwekyo oyu bamutyukha lisina kumwaka kwesi bamusalira nga baba baseveni bali khukobola na papa onamamba bulayi ariye ari papa yiramo lundi khubona I want to record you on the phone no it is okay na arukhakanekhatseka ishindu waloberakho ngoshiri khureba ta yankole the name Museveni go and research even at your schools the name Museveni is not there mundu naye khwashibishile ano nga khuloma khuri khashibenga Museveni khuli muzungu wabushilo yala amureba ariwe nanu wamuloma alise mundu bamasaba babene babasalikha khukhwama mumundu yuno nibo besi mutwera niyo warebile niyo uwalomari ne mundu shina naye umundu naye ndi abali lisina fa khulange famene khureyonga masina gefu so balawo bali lisina masaba nilyo lyomu masaba uwe mulukingi masaba uwanyowa khuba wano very wonderful question bakhubolera bari umuzungu uyu ngabukho omundu uyu khwakanikha khwano story yanyowa khuli bari bafula babandu bo baloma bari bama mu Israeli babirira mu Abyssinia Abyssinia niye sinywari mulanga muri Ethiopia yes baloma bari babandu bano khwakanikha khoshebulira betsambola babirira mu Kenya baenza isiru kingi ni basabaganazaga bunyifu ni basabaganazaga bunyifu ushebulira dokaze khwakanikha khwaloma khuri ni babandi babakanikha ngefu bali khurwenzori bano basulanga barwenzuru babali khurwenzori mountain ari umwana warebile oyo kakasa busa winjisileyo ori lwashina barwenzururu khubalanga khuli barwenzururu khulakhuba bali khulukingi rwenzori shilita yes ifero shina bakhulanga bali masaba khuli khulukingi masaba so nga muli khuwandikha history yenywe search deep and question yourselves mwenze tsiansa don't depend on much muri khulwe bazungu beza busana babilala babagesinga busa baro for example ikindi President Museveni amenya na BUF masaba era iliyo mitabo bya sandi khanga mwabisomile bali mustard seed bilala wahandikha bube era bamubolera bali shiro you recorded wrongly wahandikha shishindi sibalanga bali second edition ngo correctinga mistakes so wo mwene wamanyori anona recording eni Dorcas Kimono nengo omwano yo babandu bafura bukali aba bamulanga bali Tabitha khurusayo lisina lino balimanye bulayi bamanye nisindi khukanikha khenambise Tabitha nenonjele khu Dorcas nuwa bamanye bari aloma niyo mukhano yokhwa mumanya so
record history yefe nga muloma muri ni enough shili nifo khwarawo history nafwe khuli khuenza history yefe ate khuli khukana khukitsusilisa khubone khuri wewe umwana warebile nyawaboli nilisoma likali khufura ni nafsi otya wareba waloma ri papa alomira ari mundu shili balisina mundu iba description umundu Ivan nga namurebile Ivan huo ali Ivan man ito mada yale khanjeleka it doesn't want me to know him nyala nandi khasina murebile ne wanjeleka ne khemandish araba nangala byesu wandihile baro hala abantu muri bari Ivan man bari Ivan bari fana shalomo mwana na Ivan na bari wakana ne kho wa moto ari ne ari wa mombe salisonori olimani ari babene banyala bethu sa nayo ngabakana aruyo kwa mumali sera naye nayo lisinelyo mubukisunga khole khurebelesa umundu sinarebelesa kho ari mu magombe William wanende ya giboni wafa alomari nalyo lisinelyo shiro moshelu Yudaya sera it appears so many times in the Bible khwakhola saki shimanyisashi oyanyala waba afula n'umukhasi obanyala waba afula ni mukhana sabukha akhundu baba bukha nga bali nabo we don't know much khwakhumanya shikali yota inywari inywe nimutsie khwaloma khuri we don't own history khuli khukana khuki owninga fwesi ari ira yoreba ori sera bari naye shilomo shelu Yudaya mundu naye baloma barawuye buyudaya wabirira Abisini weza paka Kenya wauya warama khulukingi masaba ari shona khumali ngabe khutsa khonjera kholundi nga warebile shishindi shili khukhu ulumilisi kale ari nambasa urebere wafune moni nawo harebere weikile mukhuwasho bindu bikenda birwa alo ulo mundu areba wamo na hareba sina urubamwira mo uti hana ayetile ware arisema ayi dokas ingoye wefu I have over 20 names ma yabana ngakake ke wawe papa na yana ngake ke wefu kukabuli kukaka na honanga lilie ni buli kuhaka na holanga kuhona yaga na honanga lilie balu abananga nilisi nabali umumarofu is not a name. It's an event. Mumarofu mboba kusala kumwaka gwembalu ngakukhuwe kumwaka kuli 1890 something niyo kukesi bandiyokha enjira kumwako wamambile mayi umumarofu ari kushifasha kunanga ari koba lisina lya kukawe usala papawe uwenjira kumwakha kwesi balisina bamarofu so kukhisa wakana hona umumarofu itsakhe no umumarofu but I discovered later na kukhabananga na bali umumarofu so when I was checking kamengiro ke bamasaba nabukhanga lisina bamarofu babenjira 18 something I say shinakhubolera tabwene aba benjira buli mwakha mbo yabe bonamanya abenga buli mwakha nengesi ndishenzala nzala ate ye lutalo lweso khamakhukane khakhotsa because normally mundalo bantu shibalimata so they didn't have food ate kulo moyemba lwi ilabili papa nambasarilo me haso khujifuna khwakile shile bula nenge ndikhesangala nabima dokas baba na khureba bireba no khwamanya khuri yes bamasaba baliyo balondele program kale papa wanyala nabi khusonzololo ahaba na wari ulo khukennafe na wanyala khukennafe nakhoba khukendela atwela khuli khoya khwalekanila nga wakanihile warekeresele siyeta amalanga warebere shayetelelala arenga warebere orebera ni bahakane khureba ta khwolesa luna khurundise nala medoka skimono mwakanise programu Lumasaba to the World wele alindi